Бардык эле киши сүйүктүү болууну, бирөөнү сүйүүнү каалайт. Бирок чыныгы сүйүүнү жолтураарына ишенеби? Каармандарына караганда окуяны жакшы көрөбүз. Мына ушундан улам сүйүү баяндарын жыйнаймын. Мисалы, Лаура. Сырттан жөнөкөй жумушчу катары көрүнгөнү менен үнү аябай мукамдуу. Мага ишенип коюңуздар. Money runs out in the meter, maybe we'll stop. Лаура ыр жазганды аябай жакшы көрөт. Бирок ырдагандан тартынат. I love the way you love someone else. I'd like to get some of that for myself. I wanna wake up next to you. The way you hold her with tenderness. She kicks back her heels in that beautiful dress. Tell the truth, you got it all and it's bulletproof. I wanna wake up next to you. Wake me in the morning, send me to sleep. Give me something I can keep. Been in love, have never been in love with anyone but you. There's no one good enough, no one's good enough. Take a call in the room. I run my hands through my hair, I do whatever I dare. My heart goes boom, boom, bada boom, boom. Өзүңүздөр көргөндөй эле Лаураны толкундаткан нерсе ырды жакшы ырдоо эмес. Ал ырдагы сезимдеринин арналган кишиге жетпей жаткандыгы.
баарыбыздын жардамга муктаж убагыбыз болот. You light up the room, and you don't even know. It's all I can do to leave you alone. But don't bring me flowers, you worry too much. Oh, my darling, to know you see me, it's enough. We can dance around the kitchen, candles cost nothing. You can make me a ring from a milk bottle top. When the money runs out in the meter, maybe we'll stop. You light up the room, and you don't even know. It's all I can do to leave you alone. So babe, who needs chocolate, all that champagne and stuff? Oh, my darling, to know you love me, it's enough. Жашообузда кээ бир нерселер биз үчүн баалуу. Жакын адамыңыздын сиздин сезимдериңизди туя билүүсү, жүрөгүңүздү уга билүүсү сыяктуу. Күн сайын миңдеген сүйүү баяны өз каармандарын күтөт. Тагдыр, кокустук, ким билет. Жогорудагы окуя сүйүү дастандарынын бир өзү гана. Enjoy the ride. Love the ending.